Tena miole nimekuja tena nikwambie kitu. Uko tayari kunisikiliza? Ndugu yangu, acha nikwambie, ngoja nikuwe serious. Nimekuwa serious, kwanza unisikilize, nimekuwa serious. Acha nikwambie kitu. Watu wa dunia hawatushindi kitu sisi. Hawatuzidi kitu. Wale watu wa dunia hawatuzidi kitu. Biblia inasema wao wakituzidi anasa, sisi tunawazidi hekima. Wakituzidi pesa, sisi tunawazidi amani. Ndipo utaangalia wale watu wenye walienda tafuta pesa za kishirikina, na wakati mwingine unachipatanga wanaonekana kwa macho yetu ya kibinadamu wako na amani, wako na furaha na pesa zao, lakini sisi ambao hatuna pesa na tuko ndani ya Mungu tumewazidi kila kitu, kwa sababu kuna Mungu ambaye unajua furaha ni tunda la Roho. Furaha ni tunda la Roho Mtakatifu, na kuna vile mtu wa shetani anaweza pata furaha na hana Roho Mtakatifu. So ukiangalia mtu wa shetani iko na furaha, ila haiko furaha, hiyo ni machozi, lakini ukakuwa na furaha wa mtu wa Mungu, kumbuka jua tu kama ile ni furaha, kwa sababu ni Roho Mtakatifu anakupea furaha. Unajua kama amani ni tunda la Roho. Amani ni tunda la Roho, ndipo tunakutana amani na faith kwetu sisi wa Kristo, lakini haipaswi kuwe kwa wale wapagani. Ndio maana nimekwambia watu wa dunia hawatuzidi kitu. Tunawazidi amani, tunawazidi hekima, tunawazidi furaha, tunawazidi ile tunda zote za Roho Mtakatifu. Tuko nazo hawana. Na ndipo tutakutana wengine kwa sababu hawana amani, wanamuitisha hata apeane mtoto wake, wanamuitisha hata sijui apeane mamake, wanamuitisha hata apeane sijui ndugu zake wa familia. Why? Kwa sababu huko hakuna furaha, huko ni mateso tu. Ndio maana ningekutaka nikwambie kitu. Tazamia Mungu, ikala ndani ya Mungu. Mungu atengeneze maisha yako na Mungu atengeneze kila kitu yako. Acha nikukumbushe nyingine kitu moja. Biblia inasema hivi, kuna njia ionekanayo nyepesi kwa macho ya wanadamu, lakini mwisho wake ni kupotea milele ama ni mauti. Lakini kuna njia ionekanayo ngumu kwa wanadamu, lakini mwisho wake ni kuvikwa taji maisha ya furaha milele na milele. So na ile njia ni gani? Ni Yesu, kwa sababu Bible inasema yeye ni njia, kweli na uzima, ambayo itupelekayo mbinguni. So ukitaka kwenda mbinguni hakuna njia nyingine, ni kwa Yesu peke yake tunaenda mbinguni. Thank you.